Tražiš najbolji sat do 500 eura. Ovo je sat koji izgleda kao luksuzni od 5000 eura, ali košta 10 puta manje. Danas pričamo o jednom od najpopularnijih satova na svetu, Tissot PRX. Popularnost ovog sata je bukvalno eksplodirala među kolekcionarima. PRX nije novi model, zapravo je dizajn iz 1978. godine. To znači da dobijaš pravi retro luksuzni izgled. Pogledajmo šta nudi ovaj sat. Safirno staklo. Integrisana narukvica izgleda kao Rolex ili Audemars Piguet. Tanak profil, elegantan, ali može i za svaki dan. Minimalistički brojčanik, čist i premium izgled. ETA mehanizam, vrlo pouzdan švajcarski kvarc sa heavy drive tehnologijom, stabilizuje kazaljke ako sat dobije udarac. EOL indikatorom. Kad baterija počne da umire, sekundara počne da skače svake 4 sekunde. To je znak da zameniš bateriju. Ekstremno precizan, skoro nikakvo održavanje. Dug vek baterije, tanak i praktičan. Realno, u ovom cenovnom rangu nema puno satova koji izgledaju ovako luksuzno. Tissot PRX je brend sa istorijom. Dizajnom koji izgleda 10 puta skuplje. Kvalitetom koji traje godinama. Zato ga mnogi preporučuju kao prvi ozbiljan sat. Minimalistički, luksuzan i vanvremenski. Po meni ovo posljednje je i ključno. Cena ovog modela na europskom tržištu je oko 375 eura. Tako da se ovaj model nalazi na samoj granici od 500 eura za tržište Balkana. Ako ovaj sat zadovoljava vaš ukus, nećete pogrešiti ako ga izaberete za sebe. Tissot je brend koji garantuje kvalitet i pouzdanost, a samim tim i njihovi polovni satovi drže vrednost. Jedno lično zapažanje. Tissot satovi mi mnogo bolje izgledaju uživo nego na slici, što je prava retkost u današnje vreme. Postoji verzija sa automatskim mehanizmom, ali on dolazi u cenovnom rangu od 900 eura, pa ćemo o njemu detaljno kad dođemo do tog videa. To je još jedan od razloga da ostanete uz kanal i zapratite Sat i stil. Sljedeći video je o jednom zaboravljenom brendu bivše Jugoslavije.